Kani gadega Pati CCTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. Henin kasngi kasantarik uyayong, kakasi Students Union, kalalet yakendo yo menteri rangba kejela ukonrat ke sangma, ban penkan mau yakani kesorkar thamai, kesorkar ya sanrap lang hapok kesyatri jong ka Meghalaya Democratic Alliance. Yaki jing dawa kibala sateng nadu kapor jong sorkar basensyar hapok kejelam jong sen kongres. Henin kasngi ka KSU hapok kejelam jong presiden Usama Lambok Starwell Marngar. Kalalet ra yaki kendai teli kimat jing dawa hakmat ukonrat ke sangma. Kentum yaki kato kan ne kimat ki bakam kongsan kom ka jing dawa ban petrikam no da ka inner line permit ha ka jela banyada na ka jingwan rong kerthap ki bar jela ba kemendari ka jing persya banti yo uranium na ka ni ka jela ka jing persya ya ka lentiral ban pendu no yaki personal interview ha ka bathungkam ha ki kerdan grade 4 ka bala penya da ka MPSC nang ta ban penrong no ka ketin kasi hapok ka kernet ka bapra jong ka reti sensyar jong ka India bat kiwe di kimat kalian juga sokar lomba siam kubur ba jikene kam nakani sokar unta mentre kenya sekma kabomut kadan luang kejuk kun mudah baki su kayeng kadan woi kabenta kamat kebaar bagi dawa kalong mat thopno yakin kasi haknet bapra constitution di India kali kabenta kadan hakalenti bag government ko silkia bat kini kendian sengi ngathrai rau siam on pois dili usapan sngau ke degamat lam kmi ulti bene kam korlong bat nakaliang juga sengin nam songthai ban budin tat adu ba tin kasi kanrung khnat ba praj constitution kar India habedai ba nalai permit kalian juga sengi la persngau bat nilai khiru arjar khalai ka sarkar tu por ka kantai menteri kam gani handrai hadian ba ka sarkar basensyar arjar khalai badan posisyon mata ni ba keren po yung darbar to an badan kam menteri kam lain permit adu ke basdang kalian jok seng ngem semla kadan dien bandawa ka LP kai mi kwa ban keren mata mi keren ka sarkar kalong ye kene kamat ni terwa sarkar bakriwan ra no po ka mi jok yung darbar to an ken ya tai ken ya therba namar ni ba ki dondu ki pokar parti kilabu po manifesto ya kene kamat kum kawai kamat jela election nget bagale kam kan sonra ka tai bat misui hangta kai go ba bat kai go sni bagoro yule sigi ong baki su kantat ne kan randi rol kamat ringam semla kantat mata ka de kamram tu kita gru kiba labu po manifesto bukan raklang jadi kamat supaya jeng kebartoan kan tai ne terba dan kalian juga siam ye kene ulah kubur ponye usia kita ye terba bat ki kabinet cungcungu halo remat bat ngikmi lenti ba kene kam kan sorong bat kan sepoi menjadi biat po kajin berbartoan awai gamat kawa bidang kilat patai kubur bidang saki harus nam lalaj bagi persya kalau tiral kaju kan ngrem ngi persno sokar mai mentaba kan ngrem ki isu golong wara swaki an kanun ki baklan ndang la ik syakti an kanun baklan ki la bante la kam jurung jimi jong ki bar jala kum dari spo jala jungi hak takbor mesti keren je keneka lentira ka sarkar kala kubur ye kata ine kam laput unhul instead keren bat ngin sedibiet langi pedang nan pedang lentira tat enda teki an kanun ki la ban te la kam syak jurung jimi jong ki beri nabas spo jala jungi kabenta kawasan bagi lepas ngau halok kolong halor kanika jing stoi kular tak Indo Nepal Friendship Treaty acts khat khandai spa san phau hoi ni sothu ba kani kamni ka state subject ka central subject aiming ajmut government kolong ba onra initiative ya kani kam bat ka central government ba ya kabenta juk me khaya dewan exam no namar ni ga jingrung lai lam jukiki Nepalese po ka chala jungi kalau hadu ka takta kim kwa baga kini kan surung lai lan kat paman pat kermen ba kene kam kan saya syakmat mat omtang ki isu bala pesngo liki kana ma antrai baro student organization badan satri jugni so ga pesngo li chong state payadai ba kene ka interstate border dispute bar ke Assam sau penru deli snem kelaya
ndai nagwai sarkar ida kam kasa pening ni sotu bakam dai masuk bang yakran mentang sombet mentai kini jingdawa jungi pangka ban penbet put sam balasai kan orang no ka igi persngo sarkar kalong kat bagi jepen kre pen krum ban penbet no mardor ye jingi bat pen yo no put sam pura kum bakolong kisne balet ni iba ditang ke state me clear burom tak statistik dia kalian juga ke state of Assam ni iba kana kantor na posko kai bing kwa pat personal siam tak sengi keren kolong ba lada ni soto kan simpor bet ni kam handrai ai ba baro atli state kan ja burom kalian bat ngits kam ba na kalian gorban kan sa li humbo wa lor kenika bodar ma kibun kijenat bat na kalian juga stengru nginam song thaj bangin budien bat ngim la bodong katno kan simpor handrai nyaine tat haduk ba put usam ulong upaka jong celai bro koi poi se penta jong kapuli putih kum kaseng na ko snam bat na goi yom terkam ni kran sepang division polisi menta ka sengiru bila persengau sarkar balak kumnu kade wanra no division polisi upaka ko celah na kaliang siam blak ular bainai kam semkhia ban khmi unti ba hakini ki jing tulun jing terkam ni sarkar menta ni sayo ban ino education policy bat ni buru jing ter jing ajmut so siam kolong ba jaga draft policy education policy ru dengan bu ajakawan yo long pat ba kenang ba ki report mat ba tiba don ya kata ka jing angnut ke jing UI nam ta panbha education policy kenyo ban ajmut ban wara sya education policy kebajana apakah nalor kata bila seluruh siam ba la kumno haman di district headquarter pada ben buno kita ki government college siam la sngo ba kene kam la kubur ol suihab ke ajmut ki su rega jinge minta kalong la kaliang siam penpau kalong habedai pat ka pisa pilan handai yang ne kam kadai ka thong chung siam ba persang yang ban pen urlong na kalian juga segaru ni angnut bat ngai budien bat filinti ba kita ki government college genjang aman dari district headquarter kawai benta kawa ikran kalong spang ka thungkam thungjam ki bon ki samlawat kam barjam ki ut ki nam bakim don su ke jisania jar kom kondok exam juga MPSC ai ga jinga jumut jungi se government kalong marbalai ki ong ba tang supoi personal interview sukuli tang kerteng yu mi pa kerteng wei lakut no la jingkali ban long ko ba khoj ba suba ki terwa sarkar kalong ba ya personal interview de bendu ko we no ai ber kut bet tang por tintas bat kan simbet merit les ka kom ka cipas to tintas bat ka penta ka aru bu sarkar kalong itu ki baya kon ginu ki sama pero idon je hok pan asai ba de benjo lut ya ka ei ba ki tho apo ka retritas lada ka sarkar kenamla bandu awe ta ka personal interview ka ei bi terwa kalong a jumut kalong po personal interview de ben don ta video kamera kenang ba itu ikan dia bom hon ya ka ei bi juba itu ei kita bakali kenyu i ki kali kumno tu kan dia juba kumno kataru da kan dia kum sun dilapan pan dilapan yo di video klip sam kalong transparan kanam don su kan kejing khang dien khang nak kendong nak kadiang menyurung hai kap sarkar per department per nak kaliang jong siam ulah kubur kene bat ongru ba ini siap taya terba bat ki bat dipek je ke MPC bat khmi ulti ba kene kam kerlong bat nginya budien tak haduk ba kene kam kan kerlong bat kapenta ka ba khaddu kebangi keren pot sarkar kalong bal kunu sarkar ba kemai ta kontrol dan penstet no ya bantai te khdok te entry ba ekspon na kaliang u siam ula kular baine kam penyele tak balak ba jai pen berkloy kham tam
ya ke phase 1 ban tei dok ban check ya jengrung chumi jeng beri bunawa ban ngi kmi lenti ba ai ba yakran tak sngi nget ba na kaliang jong siam ba kan kormen taru kanya kanti badai bat kum la yakran nget ba kanam don kan ulu ka ching sala bat na kaliang jok seng nam song than ban bodian kini bat kaliang jong siam ru dong kubur ba kani kam dai jingkut jeng jikendu yang sangyo ban kendu biang kisi benai banawan ban review ban jatai biang kalau jimat ke ba ka sarkar proses cakmat lu kijing dawaj ko sen